NSCN GPRN ado kilonser somdol ungazang yaruina leisalala ngarokhi hair. Hunpunna avakharli kayakha monument lanmi hair. Tangkhul long na tribute kami khungne rakshok hair. Drone assault li makamya pongshokta Naga Students Federation na Armed Force li non-cooperation ngawaw hair. Hallo, Tangkhul Express Pvt about Ringyaophi Mahak Ningshen inabami dali. Bao bing may saina nanangrumsa. Singkum hang pangawi tili avuramli pay ungkar kasang NSCN GPRN ato kilon serwi historic salak kahai somdol shongzali yarina leisalala kayashi lak eina ngarai kui haira. Wuivang awi pra kasang ram somdali hankungli somdal ke church katam naulong kala ram nauping ngasot nauping na lumlakina ngarok kui haira. Avakharna somdal we halibadli ungzangda atam jili collective leadership member come special emissary to the collective leadership RH rising na kashuti miya. Mawon sa kahai ezet Fizo Isaac Chishisu Kodao Yantan Kala General Koli Long Naga wuivang Jumi Tui Kaji Jigat mi kahai kathana ping oko in shim hankung machuk laga azazimiksho hang jigoda aka gagahai th muivana ring laka shim hankung samkapang hi sokhami kahaka sada shangakhui maram rising na hanga. Avakharli satat khawai hotnara taraka thehaira kha varewi sokhmi ena kanmiya da rising na hanga. TH muivana thanda khuira kahai framework agreement ji India li partnership khalei ningrin jithayam. India li wakhang rumwi maning mana India li wagazangwi maning mana. Itumwi ngadai hang kahai machut ji mashimanna naka nauping India ina coexist kasali kahang na ji. Naga na India ling soda leira ka India we alungli malay mara kaji kathana jiwi ningrin hang jithaya. Jitada sada coexistence kala partnership with ningrin eina mavakapei hang sanga. Avakharling soda yaruina helipad we eina Getsimani atam vakata atam jili chingri eina ngasam khui khavai Somdal Baptist Church we associate pastor Reverend Ungpam Khamrang seha samia. Chili Somdal Village Authority, Somdal Baptist Church, Somdal National Workers kala shim kurpingna kashudui mingrokta avakhar shim han kungwi ningyang kwung pongshok ngroka. Naka yurwi kathana twingaleng muiva NSCN GPRN ato kilon serli ukrul hunpunna kayakashi jitheda shongmi kahai monument lanmi haira. Yautang kayakha naka kathana wi shim han kuung ukrul headquarters ngareopungli angranange kupsang kahai tili kosom luyai junction ukruli shun kahai monument ji lan khami angranange khwikahai monument ji retired Lieutenant General Deputy Ato Kilonser vs atam na lanmi monument ji ukrul hunpun nauping na avakharli leikashi kayakashi amaha sada Kaning kamina hunpunna shongahai monument jili hangana hithada ruksanghai avakharar okpe mingya mailo ajinali hunpun kala hauri haurana masot kami kawon kashon pingnala tweetek khuiranu ungra wuivang salen hambai mathengmara angranangi jili MLA khishim bashum awi brave Hunpun hangvuping pastors hunpun katam naulong hunpun chinaulong ukrul hunpun executive council wi mi pingzangda yarwi shashana wangruma hunpun hangu matunaina hunpun wo HA khayai wo na kahang TH muivana mirin baida chikat mi kahai kala naka wuivang makhangapat commitment kami chili khayagashi mida monument ji khaning kakana Naga national movement li avakharna Ningyang tongda zatmi kahai Naga sovereignty wuivang Ningshen khalei itumwi ningshi kayakashi kaminada kayai wona hanga avakharwi kaping kapang awi than kathe kala ningrinji ngalung hiena phaning ungjing sakra
awi mirin kharjan thot di kasadwa mirada hunpun wona hangsang monument hina naga machut kala ningkhan wuivang ngarar khami awakhar eina hunpun wi machat kapaya bond chithaya da hanga atam khali hunpun na awakhar teach muibali shitkasang legashi kayagashi eina akha sada nganinga gachi ngalung hina ithumwe naungara ara azali hangchu thaira da kayai won hangsang Deputy Atokilon Sir na hida da hanga angra nangi chili hunpun chinaulong hunpun gatam naulong nala muiwali kayagashi phongshok ngaroka NSCN GPRN Atokilon Sir Twingaleng muiwali tangkhul chinaulong na tribute khami khungne rakshok haira khungne ji awakhar khungne hoda ajahon tarik mugada khani thang muiwawe homecoming angra nangi ukrul headquarters ngreophungli yari gazipli jithaimia TSL na awakhar le khayagashi eina rakshok hai khungne jili gazang machu kala aphorwe kakhalat hangmia kajarna ning uklung kathar kahungna malung gazang yang kala chikat khami kazikna awo ayina ngurungkhung kahai phaipan hai khami khamatekna avaramwe yik khamaye lemet kachithaina da hanga kala khungne jili sakasang aphorli kazaina mayarnaw akhawi sari pangshot changveina nga khamiwi azak John Thand Philanna naga yurwi amachut ningkhanrin wuivang khangarar kala yui ka khuiwi machut kazingkhna awakharawi shangam ribanyur bingwibang ningkhanrin khangararli khokha kasa harwana mathu khangasa kala avaramwe khanrin waumalan khami gajithaina da hanga achuk akhan saikorali awakharawi makun chithaya da hanga TSL na tribute khami awakhar khungnei chi chongdan khuwi kuirumvu primrose sirona kharakna kala nungshongnau ongreiting shimreina khayekna da hanga Nagaland Mon District Shong Indian Armed Force na drone attack sahawada Naga Students Federation NSF na makhamya ngawaw hair Tarik Maguthang Kamoi Village Mon District li Indian Army na drone assault sada unarmed civilians khni thihawa private property sakyang mi hawa da hanga Mawon saga haiji Kamoi Students Union with Joint Secretary Kampe Wangsa kala Kamoi Mission School li grade 1 li kaga zingum chishat now bipot wangsu na da hanga NSF na kahang attack ji humanity li mathai khami otsakna Rijum now kapan bamne combat drones kala explosive payloads shigajin li Federation jina makhamya pongshoka Otsakji Universal Declarations of Human Rights UDHR li matung makan haira Geneva Convention na makhamya civilian li target kasa kala Rights of the Child CRC Convention li makashur na da hangaira Jigatha Otsak Jina Armed Force Special Power Act AFSPA wazingli militarized subversion weaponized khangaji kala systematic impunity shokta khalei chithaya da NSF na hanga Federation Jina United Nations Human Rights Council UNHRC li ngauta independent international fact-finding mission halpok mikhavai pohaira AFSPA wazingli matung maganda sakahai ochot with situational report mishokhavai Office of the High Commissioner for Human Rights li ngakaw haira AFSPA na Armed Force li legal immunity mida accountability hi optional ngasakahai system lai ngasaka gachi NSF na hanga Militarization kala state sponsored violence li makhamya chitheda NSF na Armed Force li kui mangashik maragachi ngawaw haira AFSPA makushok rang lakai na tangda NSF kala federating units longpang saikorana Armed Force li kui mangashik marada non cooperation ngawaw haira victim khani wishim khurbingli condolence mida kakhnang sikafuli NSF na ngarumda khalei kala mashun bijar demand kasa ngawaw haira
Attack chile condemn sakawai kala kayona bingji international criminal law jingli accountable sang sakawai NSF na okutri with concern saikorali ngakaw haira. Ukhrul district with Ramaytui kachi kala akhamang kachi Shorkar College Pedigree College with Zingkum Hangtruk kaka Diamond Jubilee Mayon Kawai Ngaranping haira. From roots to radiance, 60 years of Pedigree College da Jui Kamaya Wardam Rin with Worshim Pedigree College Ukhrul na Diamond Jubilee celebration chishat haira. 1965 li won thok kui eina haupokta aje 2025 rashungda hai alungli wardam rin li matha ka sang college hak ka sang rei ka sang gala service mira ka hai ji celebrate ka sa atam ngasara dale Pedigree College Ukhrul with Diamond Jubilee celebration hi akama tatraha tarik magada phanga ngothor pung thara makhaili haupokra dale Angrana ngeji college chui multi-purpose hall li kwikara. Kamataya simik show kamayon jili ngarum kawai college china alumni, former principals, lecturers, kala professors, non-teaching staffs, pioneers, visionaries, college chui ngale kamiping. Ngasot na kala well-wishers saikorali ngot haira. Ringyaophi eina kamyon kala ningshiya tam hili rangarumilak lu gaji hangda mashali invitation marashung salala chishata khalei hina lumlak eina open invitation kamisada kuimilu da Jubilee organizing committee na janpau mishoka Manipur police na militants national khanili tukui haira now khani je band United Tribal Volunteers Group wi minachi Anili Jakpi Karong Bamni Direct Trada Chishathang Sam Kapangna. Jakpi Karong Police Station Ngalem Sulukli Underage Gatrek Knichi Chirachanpu Eina Tamu Myanmar border town Vaugida Zatkasana Dahanga. United Tribal Volunteers Manipur border regions li active Kasa militants organization Akana. Juvenile militants took a kui hi Manipur with international frontierly operate kasa armed groups na nationally kui sangda khalei chithaida ningka creek maram ngasaya Lakhavak Imphal East District Shong Manipur Police na anti-gambling operation hopokhaira Tarik magada Khanithang District Chiwi Apam ngada taidali Manipur Police na anti-gambling operation via Lamlai Police Station Officer na prohibition drive kazadli Lagao betting sheet mati kala tai set aka kwimi haira Nagaland Minister Temchen Imna along na Union Minister Dr. Jitendra Singh Li Sampangda State with Development Initiative ngasan haira Temchen Imna along kala Dr. Jitendra Singh na developmental maram maleilak eina science technology innovation kala administrative reforms maram ling ngasanachi Innovative solution kanuthodi mikyan kahai phekar kala startup ecosystem li katomina northeastern region li hakasang rekasang thak ngasakawai Modi Sarkar with commitment layagachi Dr. Jitendra Singh na hanglu shithaira Nagaland li central project mavakapei kachui khami katom khami wuivang Dr. Jitendra Singh temjen imna along na ningashimiya Ministry of Science and Technology kala Jili Khangasun Department with Initiative, Innovation, Skill Development kala Entrepreneurship li kadom mikhavai kasasali State Sarkarna kadom jingra kachi along na hanghaira Nagaland kala Northeastern Region saikorali inclusive kasa technology driven hakasang Kwirakhavai Center State Kangashik Maling Mikhavai Ningrin Khalei Kathana Khani China reaffirm Sahira that Ministry of Science and Technology na Pau Mia. Latluida Achiwi Kamadaya Pau Ping. NSCN GPRN Ado Kilonser Somdol Ungazang Yaruina Leishilagaina Morocco Hater. Hunpunna avakharli kayakha monument lan mi haira Tangkhul shnau long na tribute kami khungne rakshok haira Drone assault li makamya pongshokta Naga Students Federation na armed force li non cooperation ngawaw haira
Aji we pau healing a jang haira. Pau another clay Nathum saikorali Ringyaophi kalakam hai zimikshon saserina.